الكمال والمهذب من آمين لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلك وبراءه ينحفظه على أعضائنا وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين لا تكلنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان آمين إنا قبل المنايا عن يوم الغفلة والكسلان آمين آمين وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالزاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال ذنوبا وبالذال زكاء وبالراء رحمة والعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله آمين يا رب فاتحة صلاة الفاتح آمين يا رب فاتحة صلاة الفاتح ko jangaɗo fof gila daha o fuɗɗi ha ñalawma hande o en duwima khatmo o baraji ɗi fof en ndendini ɗum en mbaɗi ɗum hadaye nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e ceerno men Cheikhna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu e ceerno men Mouhamadou Sirajuddin radiallahu taala anhu eɗen mbiyanno ɗum moƴƴere to Allah eɗen mbiyannoro ɗum ko jannguɗen ko enen eɗen mbiyannoro ɗum moƴƴere to Allah subhanahu wa taala emen yo Allah waɗanen noon qur'ana so janngama duworama koko jabate sabi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi la yataqarrabu mutaqarriban ila Allah bi ahsani minha ala fof ko neɗɗo ɓattorto Allah ala fof ko neɗɗo ɓattorto Allah ko ɓuri qur'ana walla salatul ala nabi ɗeɗo gueɗe so neɗɗo jokkorima ɗum faade Allah Allah ko jaɓata ala kadi ko jokkorte ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo gueɗe alhamdulillahi rabbil alamin daka o yo Allah waɗanen
ko ɓuri jortoji men en mbiyata yo Allah jaɓanen daka o koko jaɓi ha gasi sabu daka o woni koye defare nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni defare nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fof ɗum noon koko jaɓa ɗum koko jaɓa ɗum waɗi daka o ñagotoɗen Allah yo Allah rokku en hen ko ɓuri jortoji men moƴƴi ɗi jortinoɗen ɗi yo Allah waɗanen ɗum sababu peewal ɓerɗe men e terɗe men enen e dendagal julɓe fof yo Allah rokku en wattude ni o saaha mo wuuri amin ya Allah fati e salatul fati oɗon jarlo oɗon jaafo goto fof fiɓe hen anni mum استغفر الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اللهم انا نسالك باسمك الوهيه والاسرار وبذاتك المنزهه جلك بشكل الذي ترشح الانوار ما فيه من الاسرار الزاهره وتسلم وتسلم على سيدنا محمد مفتاح الاجابات مفتاح الخيرات مفتاح البركات مفتاح الخير صلاه تفتح لنا بها الى تشرف وتقولنا بها وليا ونشيرا آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين 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 يا رب الحمد لله رب العالمين dental daka dental Dina TV ko hande min cilki kamil o gila daka fuɗɗi hajar hande o ɗo ko hande min timmini kala ñalam fof waɗe kamil subaka kamil kikiɗe hande woni jeenayi janggo woni duwa mawɗo o minen kam min cilki min gayni golle ɗe alhamdulillah non fof on gaccaka hay goto accaka e moɗon kala tan julɗo duwanama hen guurɗo hen mayɗo hen tawaɗo hen tawaka fof rendi foti hen alhamdulillahi rabbil alamin oɗo daka ko ɓural tan e moƴƴere fof woni soomi hen mbeɗa heeɗo nane e banda cakkitiɗo ceerno wino oɗo daka goto yo neɗɗo fof fiɓ anni e muɗum wonde oɗo daka kala ko neɗɗo hen golli hen moƴƴere koko jaaba sababude neɗɗo fiɓat annima arde daka te fiɓɗa annima ko rewoyde Allah sa rewi Allah ha gasi a waɗi ko Allah yamirama ko ha ñaguima Allah tan jaɓa alhamdulillah rabbil alamin deke ɗeɗo moƴƴere ñagoɗen Allah fandinanen Allah ken fandinde Allah moƴƴinanen ɓesguji meɗen e jawɗele meɗen reena en hisnen sabu barke annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ken hawri o samude ha yeeso allahumma salli ala rasulillah bismillah seeɗa mawɗo bismillah heɓa nder ɗo seeɗa mawɗo bismillah haalen seeɗa nini inde nde yettore nde ko Diallo bismillah Madou Moussa Diallo eyi fof muɗum andu anama eyi fof mum Allah tawni kay tawnan kadi mo wuɗɗi kayen jaɓanede hawren dina e sawabu jeynabi Moustapha ko yettere Allah rek kay wakkile go tan eyi ɓeyda jokkere en ɗan jeynabi Moustapha sallallahu alaihi wa sallam bismillah seraji weltino fodde min ilaani ko ɗo mi weltino fodde Allah junni balɗe moƴƴere batte ɗum ɓoyon tawde Allah junni balɗe moƴƴere batte ajmen ha juuta ɓoyan minen koɓe kafirinnaɓe Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim e yetti Allah e yetti jomum subhanahu wa taala on Allah tawnen hikka yo tawnen o sa kadi harede wuuri sellira kala mo tawntaaki kadi hara ko yaafede jimita dendagal dewere waɗe ɗe yo Allah on jaman yo Allah hafnange barke Allah mo salli ala sayyidina Muhammad wa sallim weltima no fewi e torki Allah fatiken ala cikkanno Allah tawnen ko fewi Allah taw hara en ɓeyde en weytaki Allah firtan e askaji jama wasiɓoje ɗe meɗen en jama o sabu nela bismillah assalamu aleykum sim Sérif sim Dine bismillah kabir o
على جد ودي وبيردو وفوت جبل بلا أسوان جيبه توبا بعدين فوت السلام عليكم سلام بسم الله أندرت بسم الله أندرت دنتال دي تي في دار والله فتانو ود ɓe won daka meɗen ɗo woni daka hoore fonde daka jalañol naaɓe woni ceerno Oumar bisimilla won daka Carabou Baba daka daka ɗo dental di tv dental di tv wiyete eyi ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñaganama Allah moƴƴere kadi enen kadi eɗen ñaaguiɓe ɗo Allah moƴƴere Allah addi en ha ɗo enen ceerno Yahya Ly en enen daktoɗo ɗo woni ɗo tan ko weltare wonno so tawi aɗa